ugcine yonke imithetho yeBhayibheli neyabantu nje enhlabeni yabantu kodwa bengineluleko ningabe senithatha kakhulu izinto zabantu nicabanga ukuthi leli bandla likhonze izinto zabantu ukuthi obaba babenzenjani ngibheke kimi ningabi kakhulu namasiko emzenekwe ekulungeni nikhumbule ukuthi niyamakhono niyamanazareth uma nihamba kakhulu namasiko kanjani nizokwedlula endleleni ngibona senigaya utshwala ngoba oyisomkhulu badegaya phela omunye ufikile-ke mkhosazi athi manje njengoba sikwenza umsebenzi kababamkhulu babamkhulu kwabantu botshwala asenzenjani sibegaye kancane ngathi hey wenkosana hey akayi wala no okayi akuhluphekile kakhulu ngokuthi zarazi zigaya utshwala ngoba ukhumbula isomkhulu songayela notshwala nokuhamba akukayi wala uyazi isomkhulu wazi mhlawukhetha inkosi udala wayikhetha umfana wakho wakhonda kahle ukuthi njengoba uyikhetha nje sebeyikhethile nabakubo bonke wena uphindele mva wena ufuna ukwenza isitshela into abayaziyo leyo nokungena kuleli bandla mhlawumbe yibona abakududule bathi ngena lapha ukuze nathi sithole inhlanhla nokusinda kule nto sikuyona kwaboshiwa abantu abaningi basabanjiwe khona le manje thina sila esesikhethe lento siyabakhulula ngiyakhumbula ukuthi umshaka ubhabhatiswa inkosi yakwaNgcobo emaqadeni umzonjani kwabonakala abaningi bakubo basemaqadeni amakhosi amadala ebonga ebonga ukuthi usebhabhathiwe yena akubhabhathiwe yena yedwa athi amakhosi amadala omqhawe nathi esibhabhathiwe uthe siyangena nathi angena kanye naye umntwana wethu umzukulu lo sabhabhathiswa nani nonke kunjalo balibhabhathiswa abaningi abantu baningi abayibonile kukhululwa yile mfana wakududela ukaze bakuletha sokhuluzwa yilento mana sokhululwa yilo mama mntu awayikhetha inkosi yabona ubengakhuza kodwa nenkosi eyikhuzilele ukubiza izibizo kakhulu umusha uganisa indodakazi yakho ungayibizwa ngaphi kwesona izibizo eziningi khona ngiphikile ngoba ngithi nginobolela abafana bami nabafana abaningi aba bashayela balosima anazi babe bafuna ukugana zonke izinto usengigwaqaza ukuba nobolela kodwa sengiyekile mina omunye ubebiza umshini wokugaya ipuphu ngathi angithetha yabo nomkhomba angitshele lwamzela udona umshini wokugaya ipuphu hayi mina sezothola ukuceba ngamagaya impuphu ayidayisa ngeke nginike angitshele umshini omunye umama wathi omunye komunye futhi sengibolela umuntu umama wathi ngifuna nomshini wokuthunga hawu usezothunga umama awaphilisa hamba wathi ayonke indawo nami angitshele lowo into ngumshini eyibizwe nanzi umsebenzi omunye kuthenga ubize komunye umfana imbuzi uyise umfana ubiza iy'mbuzi ezihlanu uthi uyabona engakashadi intombi yakho zilayika uzokhipha iy'mbuzi ezihlanu kanti uyokhiphe labo uthi uzobona kumuntu abuyakhiphe naye elithi kuwe 5 iy'mbuzi wabiza